Beshun Tobela seswantšho se ke moago wa dikantoro kgolo tša SABC ka Auckland Park go Matanarfano Studio 10. Thoma ka dihlogo tša ditaba. On the 18th of July, that's when we open Parliament. We're opening Parliament on a special day on Nelson Mandela Day. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mmuši wa bošupa o ikemišeditše go phethagatša magato a wa tšerwego lekgotleng la kabinete. Dinyakišišo di tsene fase polaong ya lephodisa la monyakišiši Benedict Sithole yo a ilego a thuntšhwa ka labone la go feta ka Johannesburg. Beshun Tobela nna le kgaetšedi Mphoteme re romile ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela ka boripana ditaba tšeo di tlilego di direga magareng ga tše dingwe e fela ga bjalo re thoma ka tšeo di rego. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mmušo wa pušo ya bošupa ya naga o komana madula a bapile go phethagatša dipheto tša kopano ya go bitšwa cabinet lekgotla yeo e bego e swere mo mafelong a beke. Mopresidente o re sengwalwa sa mmušo wa botei bja bosetšhaba se ya go hlahla dikgoro tša mmušo gore dikgoro tšeo goba kere o ya go hlahla dikgoro tša mmušo gore ke dikgoro dife tšeo di swanelago ke go bea šedi pele. Mopresidente o eleditše maAfrika Borwa le badudi ba dinaga tša ka ntle go thekga letšatši la boditšhabatšhaba la Tata Mandela leo le tla ketekwago ka Labone. On the 18th of July, that's when we open Parliament. We're opening Parliament on a special day on Nelson Mandela Day. It is a day on which all of us should commit ourselves to doing good works, good deeds, to advance Madiba's memory, to give honor to him in terms of the work that he did for our country, and for ourselves to recommit ourselves as members of Parliament and as South Africans to take our country forward. United States of America e re ikemišeditše go thuša Afrika Borwa go lwantšhana le phetogo ya leratadima ntle le go sobeletša seatla morabeng ga kalo. Se se latela morago ga polelo ye bogale ya mopresidente Cyril Ramaphosa fao a bego a ipelaetša goba ke re a bego a ipiletša go dinaga tšeo di humilego go phethagatša ditshepišo tša tšona. Ramaphosa o butše semmušo kopano kgolo ya ka ga mabapi le phetogo ya leratadima ka Pretoria lehono. Kopano ye ya matšatši a mararo e tsenetšwe ke bahlankedi ba mmušo le mafapa ao a fapanego. Go tlhole go swere kopano ye botlhokwa ya go šogana le ye nngwe ya ditlhotlho phetogo ya boemo ba leratadima e bakile tlaišego ye kgolo dikarolong tše dintši tša lefase ka dipula tša matlaka dibe madimo le komelelo ya go se fele. Mmušo wa Afrika Borwa o hlatha seemo se bjalo ka sa tšhoganetšo. France ke nngwe ya dinaga tša G7 tšeo di dirilego boitlamo bja go thuša Afrika Borwa ka mpšhafatšo ya energy. We all need to make progress in terms of getting rid of fossil energies as soon as possible. And for that, South Africa has asked for support, and we came. America le yona ikemišeditše go thuša. We are mobilizing significant financial resources to support South Africa's progress from coal to renewable energy, ensuring that this transition is both just and inclusive. Go le bjalo mopresidente Ramaphosa o ipileditše go dinaga tše tša diindasteri go hlompha boitlamo bjo. Mitigation and adaptation financing is a challenge, and we call on our international partners to fulfill their commitments to finance both. Banka ya lefase yeo e bile go le seabe go tswaleleng ga setiši sa go fehla mohlagase sa Komati e gateletše ka ga go nyakega ditherišano tšeo di swanetšego. South Africa can build a prosperous economy and grow while also responding to climate change. These two things are not mutually exclusive. Tona ya dikgokaganyo le technology Solly Malatsi o re maano a SABC le ya ditirelo tša poso ka Afrika Borwa a malebana le tlhakodišo ya kgwebo a swanela ke go netefatša gore a tliša mašeleng ka makaleng ao. Malatsi o ya bolela ge a bjala ditekanyetšo tša gagwe ka tulong ya Palamente lehono. Go beetšwe ka thoko mašeleng a go lekana bilione ye tee fegolana tshela go SABC, ICASA le Post Office. Kgoro re ditheo tša yona di beetšwe mašeleng a go lekana dibilione tše 3 fegolana senyane mo ngwageng wa ditšhelete wa 2023-2024. We must take care to ensure that entities under this department are not contributors to the country's financial woes.
given the reality that budget allocations are unlikely to increase in future. The SABC's new turnaround plan and the business rescue that is currently underway at the Post Office will need to ensure that they deliver financial stability of these entities. A total of 1.6 billion has been allocated for transfers and subsidies to ICT enterprise development and state-owned enterprises oversight to ensure the effective monitoring of initiatives such as the SAPO Business Rescue, the SABC strategy, and ICASA's regulatory compliance operations. Tona e msa ya maphodisa yo a sa tšego kgethwa Senzo Mchunu o re kgoro ya gabo e beile pele go lwantšhana le digongwana tša go gapa megofe le dihlopha tša disenyi tša matheo go parara. O be a bolela seo kopanong le babegaditaba ka Pretoria mesong ya lehono. Mchunu o re go hlahlilwe maphodisa a go feta 2020 mo mengwageng ye mebedi ya go feta. Tona ya maphodisa o re dikgaruru tša dihlopha tša disenyi ka Kapa Bodikela di gakela pele. Bobedi province ya Gauteng le Western Cape di hlophile bjalo ka mafelo ao bosenyi bo ikepetšego le go feta. O re ge di ka ba tša hloka seboka di tlo šitwa ke nare e tlhotša. Our mission is clear. Our country must be safe for all citizens. People all over South Africa must be able to move around anytime without fear of marauding criminal. Bosenyi bo botšwela go pele go bogolela godimo bo akaretša go kata, go bolaya, go hula dikoloi le go thupa batho ka nageng. Mokomišenare wa maphodisa o re ba šetše ba swere dihlopha tše nne tša go amana le bosenyi bja kago ka Northwest. Just this past week, Friday in Northwest Jubatina, we arrested 4 what we call construction mafia people there that were worrying in that specific area. Badudi le bona ba lahletšela bošuana ka ga merero ya tona. There's a lot of crime that's going on in South Africa, and I feel like this is a chance for him to focus on the sentencing and making sure that the crime rates decrease. Mchunu o tla ala lenaneo la kgoro ya gagwe polelong ya ditekanyetšo tša mašeleng tša 2024 parlamenteng go SASSA. Tona ya kgoro ya merero ya selegae Dr. Leon Schreiber o re o nyaka go aga kgoro ya gabo yeo e tla go kgatha go tema e bohlokwa kgodišong ya ikonomi ya naga. Ge ala ditekanyetšo tša kgoro ya gagwe le hono ka parlamenteng, Schreiber o re kgoro e goga ka gare go hlola mešomo ge ile godimo ga dipego tša gore go na le bahlankedi ba bangwe ka kgorong bao ba amegago go bomenetša. O ikarabetše ka la gore bao ba hwetšwago ba amega ka gare ga bomenetša ba ya go lebagana le magato a thatana. Schreiber o re bomenetša le boradia bo iša serithi sa ditokomane tša semmušo ka Afrika Borwa. Tona o re leanong la go kopana o leanong la go kopana le motseta wa naga ya Ireland go rerišana ka ga sephetho sa naga yeo gore Afrika Borwa e šomiše mangwalo a boeti goba divisa go etela naga yeo. Mo tona a re go sephetho seo se gakatša bosenyi bja mangwalo a bofora. O re Afrika Borwa e ka se dumele gore e amogwe maatla a yona a tšhireletšo le taolo ya melelwane. Ga bjale kgoro ya merero ya selegae e tla lekola mabenkele a go rekiša dijo, dipolasa le meepo go bona ge ba nnete goba ke re go bona ge ba beng mešomo ba latela melao. O re seo se swanela ke go dira ka tšhomišano le dikgoro tše dingwe. Re sa buša re le amogela. Maphodisa a Gauteng a re a sa nyakišiša polao ya lephodisa la dinyakišišo tša forensiki Benedict Sithole yeo a thuntšitšego le go bolawa ka Labone la go feta. Sithole beele karolo ya ditirelo tša dinyakišišo tša forensiki ka toropong yeo goba GFIS fao e bego a filwe maikarabelo a go nyakišiša bofora, bomenetša le taolompe ka kgorong ya sephodisa. Ga go yeo a golegilego go fihla ga bjale. Go sa le bjalo, meara wa City of Johannesburg Kabelo Kwamanda o laeditše gore ba tloga ba tshwenyegile kudu ka kgonagalo ya gore polao ye e ka ba e be e rulagantšwe. Kwamanda o re ba holofela gore maphodisa a tla dira ka gohle-gohle go hwetša ba dira mašula ao.
Ntwa ya go lwela pheta ya thaga ya mošate wa setšhaba sa Bavenda e gare tšwela pele mo ga bjale e le go kgorotshekokgolo ya Polokwane ka Limpopo. Setšhaba se hlokile mmuši ge e sa le kgošigatšana Masindi Mphephu a atlega phenkgišanong ya go hlotla go biwa ga malome agwe Tony Mphephu Ramapulane bjalo ka kgoši kgorotsheko ya molaotheo. Kgošigatšana Mphephu ke mengwaga ga bjale a lwela setulo sa bogoši ntweng yeo e le go kgorotsheko. Ka 2016 o ile a emiša go hlomamišwa ga Mphephu Ramapulane bjalo ka kgoši ka mokgwa wa kgorotsheko. Molato wo o theleditšwego ke baahlodi ba bararo kgorotsheko ga bjale. Baemedi ba semolao ba kgošigatšana Masindi Mphephu ba boditše kgorotsheko gore ba ka se tsogile ba šomišitše go hulwa ga tšhelete ka Tony Mphephu Ramapulane ka penkeng yeo e phutlamego ya VPS bjalo ka seo se dirago gore e sebe motho wa maleba go ka tsorama setulo sa bogoši. Pego ya panka yeo e phutlamego e laetša gore Ramapulane o e khotše ka mašeleng go tšwa go panka yeo ya VPS. Ka mošupologo setsebi sa diteko tša madi go ba ke re diteko tša DNA Dr. Ima Ferreira se fane ka bohlatse kgorotsheko seo ka ge baemedi ba kgošigatšana Mphephu ba nyaka go hlakiša ntlhakemo ya bona go lebeletše madi le tatelano gore nnete kgošigatšana Mphephu ke motho wa maleba go ka ba kgoši ya setšhaba seo. Bobedi kgošigatšana Masindi le malome ya ge Mphephu Ramapulane ba tlala bohlatse bja bona mo bekeng ye. For the course of this case, I've grown. I've become stronger. I've learned to engage different people. I've learned to seek help and seek advice from different people. Maphodisa a mararo a tšweletše ka boripana pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Welkom ka Free State ka molato wa bogodu. Ka la pele phuphu diswantšho tša bahlankedi ba bararo ke abetswe menyatso wa mengwaga e 31, Tshenolo Moloi wa mengwaga e 41 le Mahlodi Mahlala wa mengwaga e 29 di phatlaladitšwe go dikgokagano tša leago. Banna ba babedi le mosadi wo ba bone ba apere diveste tša sephodisa tša go thibela dikolo le sepipanko le molomo sa ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa. Go thwe maphodisa ao a ile a emiša sefatanaga ka Welkom gomme a laela mong wa sona gore a tšwe ka gare ga sona. Motšwasehlabelo o ile a gana gomme a kitimela seteisheneng sa gausu sa go tšhela makhura mo ba ile go ba mošala morago. Go thwe bahlankedi bao ba maphodisa ba ile ba tšea mogala wa gagwe wa letheka wa motšwasehlabelo gomme ba kitima ba tšhaba. Mmušo o ile wa ganetšana le kgopelo ya beile ya boraro bjo ka la gore ba sa ya go kgonthišiša mafelo a bona a bodulu le go hwetša boitsebišo jwa bona ka go felelela. Kgorotsheko e kwele gape gore yo mongwe wa balatofatšwa o na le molato o swanago wa bogodu jo bo tšweleditšego gore bo diragetše ka Johannesburg. Dinyakišišo tša go kgokaganya batho ba bararo le melato e mengwe di tšwela pele. Molato o ile a šutišetša morago go fihla ka la 26 Phuphu. Ke nako e la gape fao dinaga di boledišanago ka tekatekano mohlomphegi lefase ka bophara Nelson Mandela. Ke nako gape ya go tsitsinkela dikholofelo tša demokrasi nakong ya bopresidente bja Madiba go fihla ga bjale. Le go feta fao go ketekwa tema yeo a ikgathilego tokologong ya naga ye. Le ge go le bjalo batšofe ba senthara ya lapa la bohle ba kgathile tema dikgethong tša mathomo tša demokrasi tša ka mononageng fao Madiba a ilego a kgethwa bjalo ka mopresidente wa mathomo wa pušo ya demokrasi ka mononageng. Batšofe bao ba re dilo di thomile go senyega morago ga gore Madiba a ithobalele boroko jo bogolo ka 2013. Mandela Day e ketekiwa ngwaga le ngwaga go lemoga seabe sa mololakgololosego Nelson Mandela. Letsatsi leno le ketekiwa ngwaga le ngwaga ka letsatsi la ga Mandela la matsalo fa Phukwi a tlhola malatsi a 18. Monongwaga letsatsi leno le tla jaaka naga e keteka dingwaga di le 30 tsa kgololosego. Fela bao ba tshotseng karolo mo go tlhopheng mololakgololosego yono jaaka go nna presidente ba re bošwa jwa ga Mandela bo a nyelela. Bagodi bano ba re bao ba eteletseng naga eno pele ba latlhile kgololosego eo Mandela a e lwetseng.
re Mandela go kgona go le go na le mo re yang teng re lelela gore bana ba batla go tsena sekolo ha rena madi ba rena ba tlhokafetse go kgona go na le mo go thusiwang bana ke dilo ene nna go ga re Mandela bana ba go le bosisi go ka araba mogola go araba yaka ekete o buela kgaitsedi bana ba gompieno ha bua le wena ha gona ha go tlotle nne ke motho ke bona gore Mandela ona le motho ona a re thusa a re batla re ntse mo bothateng ne re sotlega re nne re tsara nna botoka ya tloga nna botoka la mme ka re gape go boela morago ne re go lutse ka re magape ra go legwa e ka be e khotsofatsa ka ba santsa tshela wa bona yone ha ka ba santsa tshela e ne tla khotsofatsa ya no go dubegile motsetsi tsa ka le tsogo go jwa madi ene ne re yona sa batle jalo Moitsanape wa dipolotiki go tswa kwa Northwest University Thabang Motsweledi a re seemo sa ga jaana sa monageng ga ise seo ba le bantsi ba neng ba se solofetse. When it comes to the economic aspect of it, we can see that South Africa is still lacking, and definitely the former president, he would not be happy with the state of the economy, because we can see that instead of growing, we have actually been regressing over the past couple of years. So I would say that we have some pros and as well as some cons that we need to worry about in as far as our democracy is concerned, particularly looking into the fact that we have 30 years into democracy, yet we still have a lot of people living under poverty, a lot of people living in slums, and we have those that are living in the wealthiest of the world. So we can definitely see that democracy is not being the picture that we're hoping for, but definitely we hope that we'll get there in time. Mandela Day ine ya tshwaiwa semmuso ke United Nations ka Ngwanatsele ka ngwaga wa 2009 mme ya ketikiwa semmuso kgetho la ntlha fa Phukwi a na tlhola malatsi a le 18 ka 2010. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Bjaleng a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere hlole ye mebiang GSE tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotse ge ba petšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Dolara ya Amerika yona e tieletše seo morago gore mopresidente wa US Donald Trump goba ke re wa peleng wa US Donald Trump a phologe polao mo mafelong a beke. Mebaraka ya dishere ka Wall Street e hlwele e itše hwibie go rialo dishere ga se ja rekišwa gabotse le gono. Theko ya oli e tala yona e hweditše phokotšego ka barele. Bešung tema ya rena e fela fa e fela gopolang gore taba tše tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le YouTube fao dikgatišo tša rena di lego gona. Nomoro ya rena ya WhatsApp le yona e gona fao le ka kgata go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go SABC Lehae go sasa. Ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso tšwelang pele go ipshina ka malokoloko a mananeo go SABC 2. Ga e be moroko.